Na Rybárskej ulici bol 8. júla slávnostne odovzdaný do užívania zrekonštruovaný a rozšírený separačný dvor. Primátor mesta Csaba Oroz na slávnostnom otvorení zdôraznil význam tejto investície pre životné prostredie. Zároveň vyjadril poďakovanie mestským poslancom za schválenie potrebného spolufinancovania. Rozšírenie areálu sa realizovalo vďaka programu Slovensko prostredníctvom Rady partnerstva Trnavského samosprávneho kraja. Príspevok z Európskej únie na projekt predstavoval približne 245 000 eur. Súčasťou nového projektu bolo vybudovanie spevnených plôch určených na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Jedna nová časť je určená na tvrdý drevený odpad a druhá na mäkký bioodpad, akým sú tráva či lístie. Objekt je ohraničený oporným múrom. Nagyon örülünk, hogy városunk elnyerte ezt a projektot a gyűjtőudvarunk modernizálására. Ezáltal sokkal kényelmesebb, könnyebb és tisztább lesz a zöld hozzájutásához, a zöld elszállításához. Egy kicsit modernizálódunk, egy kicsit tisztábbak lesznek a körülmények, és fokozatosan jobban és szebben fog a zöld elszállításának a működése. Rozšírený separačný dvor umožní mestu efektívnejšie triediť odpad a udržiavať prostredie čisté pre budúce generácie.